August ni som panga sang ni som ni paruk inrin ni ania bazar clear tu ta chibai ule US John Middle East Indo Long Lian aircraft carrier USS George Washington chu da dona tuna omek USS Abraham Lincoln na thak don anti USS Abraham Lincoln a duty US sipai te chu tuipuyan omrei to wangin an ril ruan waltan mek ni in soyani a chuti lai chuan longan khosak dana po andin hmuna thato lo ni in soyani boka heti lai hian USS George Washington chuan Vietnam a danang chua sanin Middle East apan meka Singapore State le State of Malacca kaltlangin tuna hian Indian Ocean ron pan mek ni in US Navy te chuan an soyani US official te chuan Wall Street Journal nena heng in dolong lian te in thak tur hi USS Lincoln chungchanga soineu neu omwang ni lovin amada ya tangaro manlan siam lok sa anga kalpuyani thu an soya heti lai hian USS Abraham Lincoln hi tuipuya ni zanhi somnga ya tamma omto a wawkam mulovin ni zanhi chuang anom to boka hei wang hian he longa duty sipai te chu kongsang sang in an chaw to hle ni in soyani US Senator Richard Blumenthal chuan US Defense Secretary Pete Hegseth na lekha thonin USS Abraham Lincoln a duty sipai te harsat na to chungchang hi athlena sipai te hian netin mamo an ta cham to a tuithiang hlim in turan nei to lova an tuilak na paipa harsat nan to ka ril rulama sipai ten harsat nan tok tana longchua da phui thalo ti report te po omni in na soyani UK News Agency Independent in an talan dan chuan USS Abraham Lincoln a duty sipai pakhat chuan a chung te hna message thonin longa ei turan don te chu atharla ma om theilova theile thlayan don tur te chu aphur tu long ten tuipuya hun an man reya wangin a chena samhan thina bong nu te phei chu thathum chung an don to lo thu le frozen meat ti lo chu thil tharla ma nei ngai lo thu a soi an ti ani USS Abraham Lincoln hi nikum November thla khan Middle East a om tanin thoktu sanga velan oma kumin mei thla thlenga om tura ti an nia tuna August thla ni to in a thak tu tura ron kal mek chawa tuipuyan omrei to ema wang hian sipai then khat chu an ril ruwa buaya inti hlum te an tum man tia mani loka sipai pakhat chu tuipuya zon thla ka tum lai a thian ten an chan man an ti ani USS Abraham Lincoln hi nuclear power mang ni in nikum November thla khan San Diego atangin Pacific tuipui lama duty turin a chuaka ma se kong lakloa an duty na tur thakin Middle East an pana tun thlengin an la om ta zela US a chuan he longa duty sipai te chungchang hi ti lian ber zinga mi ani a an soidan chuan in thiarna an nei thato lova tuilum theilavin hun rei tak tak an omani US Navy ho tu te chuan USS Lincoln a om sipai ten ril rulama harsat nan to an khriat lo thu an soya long sipai te hian ril rulama harsat nan nei chuan ron tur councilor le chaplain ten neya tuithiang hlim in turan neya ei tur hrisel tak an nei reng ni in an soi ve thunga US Defense Secretary Hegseth point USS Lincoln chungchanga thuleng vel mek chu hriat chian lo wanga ni thu a soya Middle East boina wangin supply kalkonga harsat na om ti chu chianga chuti lai chuan an sipai te mamo chu englai point an pereng ti a soyani Hegseth chuan long then khatero longdang ai rei chuak mek an om thu sain an ni chungchang hi ka ngai tua an za om ka tia ramtana nin pek na po fak om ka thi tak zetani atiani heti la hian the Washington Post chuan Iran indona US chuan MQ-9 Reaper drone somli panga chan to ni in an reporta hei hi US in hetiang drone thale man to nei mun lia thena mun khat zet atling an tia heng drone cheta te hi US dollar tu leding on khat point pathum man zet ni in an soi US official te hna changan thu don an tarlana Washington Post chuan heng drone somli panga te hi ka thak vek an ni lova tren khat chu operator ten an thunun thei to lo wanga tla an ni anti Iran war ma khan US John Reaper drone hi za somriat panga an neya heng zinga za somruk panga chu Air Force 10 kolin somni chu Marine Corps ten an kol thunga Marine Corps in an kol te zinga chele tla om lo ani MQ-9 Reaper drone hi General Atomics ho siam ni in en thakna le melma be na man theiani a kumsang ni le pasari tangkhan US sipai te chuan mangtanin helle fir fiak be nan Middle East Afghanistan le Iraq an mangtangka in an hlotlin pui hle a
hetiang drone pakhat hi dollar makta doi somthuma tanga somnga inkar man ni in aman hi a khol le ral thuam kena zirin ai nang lawani Washington Post chuan MQ9 drone te hi Strait of Hormuz chungan omlai ka thak om nual ni in an tar lang bokani Nimin Khan Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine in Russian beina US chu thuk takin a enroll ni na soya mi pui hriata Ukraine an puinan puan zar thin aya thuk fe in US in Ukraine a puya en thak na lam thlengina puinian hriat thu a soi Lavrov hian he thu hi Russia TV ten an komna a soi ni in Nimin Khan Reuters chuan an tar langa Russia ram chungla tak tak Ukraine an beina US a enroll nge nian hriat thu hi US ne na official in an hriat tir to a an chan nan ngak mek ni in Lavrov chuan a soya US State Department ne na zona tam tak kan zota Ukraine in Russia ram chungla tak taka civil mi te omna an beina US chu thuk takin a enroll in kan hria a intelligence data an share dan thlengin zona kan zota a chan na kan ngak mek ani ati US in February thla to pa Iran a bei veta ka wangin Ukraine le Russia inkara hian February thla tangkhan in remna nei tumin in biangnan nei le tamia lova Lavrov chuan Ukraine nenan inkara US rotna chu President Putin an ngai thu tak thu sain an rotna po athu phunga pomchungin claim siam rem deuh ngai omero a hril ti asoya US malak na in biangna nei le pon hre lo ni in a soibok heti la hian Lavrov chuan khothlang ram ten Ukraine an puina ti boi turin na sajok in Ukraine ben tum thu asoya tuna hian bulkan tran der to a Ukraine in rala do theina na khothlang ram atang ral thuama nei thin ti to pani theinan na zokin kan bei chhozel don ani atiani country atangin Ukraine war hi kum nga zet anita a US chu Ukraine hne ral thuam petnem berani ti khovelin a hreveka ani na taka chon leisi pai ti lo chu Ukraine hian ral thuam zongjong hi khothlang ram te atanga nei vek ani to a Russia beina wangin tuna hian missile le drone ka na interceptor an ta cham to ani Russia in na takan soi sel lai hian khothlang ram te chuan Ukraine hi mani invena turbak ral thuaman peloni in an soi vereng thungani Venezuela rol thar pahni ten linghing tlan chiat sana linghing dangan ton le dan hi tunlai khovel chanchin lungchiat thak zinga beng verber pol ani ome thuthar dangkal sanin an chanchin hi in soidon te ang Venezuela rol thar pahni te hian Venezuela ram linghing rap thak taka khan an nu an pi le an naw pakhat chanin an mani chu thilawa ruangin an chuak thei hrama chiatna rap thak an to na mun anin le lo mai ba ka an hmangai ten chan na mun chu kal sanin an ram then om Colombia an pana Colombia hian an pa chu kali khuwa a oma linghing rap thak tak an tor lai le an chung te su na hun an man lain an pa Berlin Colombia ram kho pui ber pathumna kalia an tlan chewang wanga Venezuela ani na tanga mel sang tam tak kalin an pa bula thamon na zongin an thlenga ma se chu ta po chon linghing bokin a lo muak le a Colombia nom na khuwa kali chu ni thum chau anom man tia 7.4 ana linghing atuar na ber kho pui lo ni le ta a an tlan chele ta ni hetianga chiat na rap thak ina zui zel ni om taka vandoi mai u naw zinga no pangjok kumsom pangami David Delphin chuan linghing hian min zui ani ti in BBC a hrila an u naw chuan linghing hlau na tharawin a chua san theilo ni in a soi David Delphin le au kumsom pasari mi Winder Delphin te hian Venezuela linghing a khan an chung kwa mi pathum lai boral te chu in chimkara theitop chho in an zonga chumi hnu an ram chu chua sanin Colombia ram panin an kala Venezuela tangin anom na ram rilet liam North Pacific tuipui kam lam hnai kali kho pui an thlenga ni thum chi anom man ti in linghing ina soi le ta a an thil ton hi rap thak tak zetani kumin jun ni somni palia Venezuela ram linghing lai khan Delphin unaw pahni te hi Caribbean tuipui kama kalin annaw kumsom mi Moises chu hroi vian tuma Adam samlo wangin an nu chuan hroi ve phal lawa khamini takhan second somthum pakwa inkar chungin linghing na tak mai voi ni chuan anom na chunuain an chen na in chu tu sop veka anina oman nu an pi le an naw an nu in hroi ve phal lo te chu an thi vekani Delphin te chung ko hi Venezuela ram la goira linghing ina soi nat ber hmuna in chong som pahnia sanga an chenga an nu hi use money ni in an pi chu Carmen ania an no pang ber Moises tenen
concrete in chong chimkara chuan an boral ta ni kumsom pasari mi winder chuan kan ina chim rual khan ka khovel hi chim chenghal vekani atia kha Venezuela lian hinga khan sarkar chuan mi sang ruk zathum aya taman thi an tia tun thlengin mi boza thi official in an lapuang chiang hlei thei lawani an unaw chuan chan chuan na thok tu te chuan thei topin an puya ni thum chung chu kham khop ei tur po nei lovin munna tur mun tha po nei lovin an oma an pa ber David chu Colombia rama na thokin na oma Venezuela rama lir hing wangin aron ho wanga ni thum chung za chu fa te po mu thei bik lawa anin mu nuwa po an chung te zongin thei to pan chua afa pa te pani tlangwal tran tir te chu in chimkara kalve lo turin filma se afa te chu nom mai thei bik lawa an pa ber ho chuan chan chuan na thok tu te nen thei to pan chua concrete in chim nok nuai kara chuan torchlight le mobile phone nen kar enge boza chungan be nuwa an no pangber moise sake kor bulte an nu ber bible le athil lei tur ziana le kha te chuan mu theya an ma ni ro chu an la mu thei lawa winder chuan khata tang kha chuan no pang cheril ru kapu to lo reng ani ati ni enge moza ta liam le nuwa chan chuan na thok zelin chan chuan na thok tu midangin pon pakhatan muwa chu winder chuan a pi puan ani thu a soita a in chim chu hai zelin meche pakhat ruangan muta a winder a bokin chu meche ruang chu anu ni thu a soi thei le ta a an mu lai chuan anu chuan a samdum na po alua alo la vo arenga an lak chu mai winder chuan hun engema chena thut chila ma se concrete bang lian takina dela wangin lak chu mai thei ani lova kalson turan sil nuwa adel tu chu an la son thei ta a an lak son rual chon moise sa ruang po chuan mu vele ta a chu no pangkhongai thak tak kumsom mi chuan anu ba na lo la vuana ni chu an chung te ruang an mukima vuina hun ten man zo nuwa Venezuela chu sanin kalia an pan ha tho na huna om ve turin an kalta a kali kho pui mar chak lam dai fem hun nuam taka an khosata a kar eng moza chian na rap thak le thina thazar nuayan om nuwa be seina tharnen Colombia chuan hun an mang ve tan ta a ma se an lusun na boruak chu soilo an mangchia poina la kalsan ma in lirnging rap thak tak dang an tong le ta ni winder chuan lekha thataka zirin na thatak an thokanga an nu in wana tanga lo ena hlim tak le chuang taka lo thlir theina na hun mana tum thu asaya ma se ni thum chau chu tiang ngai tu na chu mang manani Colombia rama tunkar thotan ni jing lama lirang hin khan David chu alamuwa lirnging ina soi khan amu mange motia achan po Venezuela lirnginga wang khan mumanga mai ni lo an har chian em lai po in lei chu in soi hlo wa riat nan la nei renga chu tiang chu ni done mo an tia ma se lirnging dang an ma chon le ta a an unaw chuan rang takin pona an tlan chuak nga la heti la hian an pa ber chu na thokin a chuak to a lirang hin vele khana fa te ngai toina tlan ho nga la ma se wa mu mai lo lirnging hlawan tlan chuak chu khoila mangian kalan then om te poin an hrelawa hun engema chen an in zon nuwa David an hatho na lume na dora an wa mutani lirnging chuan Colombia thlengin zui ma se delfin unaw te hian ladam ve zela Colombia phei chuan an thisen zom puinei chun an pa ber hovin chianna lian tham tok lovin anom ta thungani delfin unaw te lirnging thon thu hi kan hriat bel le to lo be seila lirnging thon thu dang lam tak ani ome bazari lo thira wangin kan lo me